Siyawashadisa noSifiso wakamisi. Umndeni kaManyanga nomndeni wakwaMathenjwa banimema kwilobola celebration ezoba khona endaweni yaseNgwavuma esigodini saseMbadleni. Kanti-ke umcimbi uzobe umayelana phakathi kukaNobuhle Mathenjwa soka lapha intokazi ezobeke ilotsholwa yinsizwa laphana uNkosingabele Manyanga. Kanti-ke usuku kuzobe kumhla ka-19 April 2025. Kanti-ke isikhathi kuzoba u-10 ekseni. Kanti-ke the color of the day kuzoba u-red and white. So-ke siyacela ukuthi abantu bafike ngobuningi babo laphana-ke. Kanti for information kulula kakhulu ungavela laphana uthintena-ke uNkosingabele ku-0661206846 noma-ke nje uvela uthinta uNobuhle laphana ku-0818812791. So besithi nje sweetie malavo.